Chef Kadi ni antara one of the best chef lah in Malaysia, yang mana orang tak tahu. So kami sama-sama berjuang pada tahun 80-an sampai sekarang lah, never ending. So he's my team captain, kan? Ya, betul. Saya Team manager. Team manager Malaysia kami team. pergi Luxembourg, kami pergi Vienna, Singapore competition, whatever lah. So alhamdulillah, so masih still love the job, still aja the job nanti sekarang. Is your new tempat lah. Ya, betul. So Chef Kadi ni antara project chef, set up a restaurant, set up a culinary academy dan sebagainya. Memang very experienced. So kami dua ni dulu sama-sama naik. Dia CDP, saya pun nak CDP. Dia dekat Shangri-La, saya dekat Hilton. Kami sama-sama fight. Ada satu ketika tu, Chef Zubir, saya dengan dia sama-sama competition. First, second, third. My best friend ni. Betul. Betul. Immense Coffee, Barista, VTG, Justino Latte semua. So we deliver our own coffee dengan pastry. Exchange Coffee. That is our brand. So kita ada coupling, coming soon kita ada dekat bus stand, semua kita akan ambil alih semua. Ya. So pada warga negeri Johor lah. Kau nak rasa real pastry product, real bakery product, inilah dia Master Chef Kadi. So I'm Chef Sabri, saya doakan semoga diberkati Allah murah rezeki 18 Chicago, Milan. Dekat saya nak bagi tahu outlet saya dekat BBU di Songkok dan Sikandar. Dalam tu je. Okay. Dan saya ada juga breakfast buffet RM15 pagi 7 hingga 10. Okey, ingat tu. Breakfast buffet RM15 saja. Orang utara kata 7 sampai